whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, usimail whaafonga o talo les farele. Ua le tau no ule te e luas fulufaitu la tangata ngā lulu le soifua malo loina na fuafua mo le aso. O le na fuafua e amata le tau nei le te e luas fulufaitu la. E se le isi mo le aso se fuluvalo le masina nei lava tangata ngā lulu le soifua malo loina. Ua le tau no ina ua saule I unga le whaamisinonga o ngā luenga. Ua ia talia ina le talo sanga District Town Boards e tolo po ona e le ngata o le whaatetele o le whaamai. A o lea e loma tala noanga I le vai aso asau. E le I fiafiai ma le uni o lo tu mo le tusa ma le se fulu wafe o tangata na fuafua e te e le so. Ona o le leo mai o DHBs la tu te whaafisanga I mua. Ai ua nga e le whaamisinonga. O le unga le whaamisinonga whaato asau I le fiafia na nafi talu mai feutana inga na amata I le tae au. Mai le uni, e le whaape o le atu uai le whaia pe le lumanai pe a le maua se taunu unga le lei. O le unga le whaamisinonga, o le te ena fuafua e soli tu la fono. Ona e le fea ia I matala noa ngolo whaia nei whaatatau I totongi. Peta e o le ana sautala, o le fiafia I tala noanga o totongi tutusa. E le ngata wa tau fia le te o le so, a o le fo I wale ai mai ma le whaamisinonga mo le isi, le ana fuafua mo le aso se fulu valu o mati. O le uo ese mai mamalai o le whalo palemene. A uono nofo solo mapaka lato te avale le tele o awala I Wellington e maisi a aila tane. O le asana nafina poa ne lava o whaia ngā luenga toi whaamamai le malai. Ma nofo anga na poto ai le au te e Wellington e. Ma olo iai pia lava I lalo wa ai ngā leo tālia se taimi e tu uina aloa ia tuai le council. A o whaia I la nei ngā luenga uma, ma sau ma le talo le afa atupe fo I atupe a taxpayers ngā luenga nei. O leo uto e whaatutu whale ia le au te e isi a wala au fiai Miramar Peninsula, Red Rocks lea na momoe le po le aso lulu a malama na nafi. O nisi Shelley Bay, whaapei ma se vaenga I titi I tutonu lava le taulanga. O nisi u whaamautu e no fuanga I lata I le Sami, ma o lo to e whaiai musika, ma nga I le Sami mo ta elenga. Ua ta ua mai fo ile vevesi o tangata laua hat ma le au te e au tau ma whai tangata e tutuli ese, a o sa ili atu se no fuanga I whaamautu wai. Na iei leo I laua hat ma sa wai fo I ma reporti, o fale o loa ma fale o whaale angaina. Mai leo ana nafi e se mai le valus fuluiva na tau fia I le aso lulu na whaatetele ai, o lea fo ina toi ave whaamalosi le isi se fulutasi ana nafi, e se ima le isi to atele wa mōli e le whaatupo vevesi ma whaalave lave I ngā luenga leo. O le ono se fulu pasene o tangata māua le whaamai, o I lātou I lalo le tolu se fulu tausanga le mātutua. O le ufa ingoa le whaatonu sila soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, le amata wa o ngā university o le nei tausanga, o se tasi o whaatasinga ua tele vave ai ma le pipisi o le vairusi. A o fo ile to atele o whana wa o ngā university ia o ngā le nei vaiaso. O le to atele wa afia le vairusi ai mai se whana wa o lo ono nofoi halls po o whale o lo ono nofoi whana wa o ngā. Whaopopo ai ma le au whai ngā luenga e whesoa soani, e le ngata o le vainga a o le ngā se sengo me tau mafa. A o to o te leila whanau māua le whaamai, o le o talo sanga se tasi o tangata su e tatau ona whaamua mua le mental health, po le malo loino le mawhauwhau o whanau. I nisi lava fo e whaamaumaunga mai le silia ma le lua sa fulu tolu afe cases reportia mai ana nafi, silia ma le afa o lea fwai numera o tangata I lalo le tolu se fulu tausanga. E o I lao le to atele o cases o I lato nei, peita e o le silia ma le ono se fulu pasene o tangata māua le vairusi ai ua ave il fale mai, o I lato o I lunga ato le 5 se fulu tausanga le mātutua. E tatau ona tāpena se first aid kit e le fale e sa uni ai ina nei māua se isi o le ainga le vairusi. A o alu pe ilunga cases whaamaoni el community ma pipisi le whaamai, o le wheau wasau. Ia tautua nā se paracetamol ma lole miti e whesoasoani le wha iti ngā, whesoasoani I taime mā wai au ngal fulu. Ai le ngata I lea, ia lava le vai e inu. O se wheau mai a Dr. Joe Bourne ma le manatu mā walungo se ngā luenga whaifa atasi ale community, ma healthcare providers Italia tuai le COVID. Iwas fulu iwa pasene o tangata mā ua le whaamai o lo whaanofo e sei a inga matonga whiti ai lava, e ala I le inu mi o le fuala au mea ti ngā po le paracetamol. O lo māua lava fo I le tele o whautuanga mo le wa ai o tangata wa a fia le whaamai ai o lo tausi I a inga, mai le upengata whailangi le soifua malo loina. Tala muli, I le whaato ata talaio au nanga fō wa mawhaiona whaatalo sanga rapid antigen test online, to a tele na wheseta I ana nafi ma umi o na whaatali.
O lea na whaalawi loa na nafi lo penga ta whailangi wa mawhai eo na oka rapid antigen test ai piki le tūsama le 5 se lau no fuanga ua au mai le soifua maloloina. A o whaingo fiei la masolonga le leile whai o le oka online e le o le tūlanga le ana iai ina uanga i atu e piki. O le toa tele e o atu e le sa o le no fuanga lo whaasala lau mai. A o nisi e o atu i le tolu i tū la o tutu i le laina. O ni la pele i alo ai le whaatono o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield ananafi pe ona ia whaailoa o lea sa whaisi tuai mana mafua le tuai atu o oka mai kalai estete. Toi whaamalmalama i fo e Bloomfield e le mawhai ona e a ngai lau GP po le fō mai e piki mai ai. Mo le whaafai ngofie mai le whaatonu. O le ua whaatonu ina nei tangata e a ngai no whangolo o whai eisia ki le COVID po o se tasio collection centers e maua mai ai test ma ua sa wai malaisi fe au i a lava lau pusa ono sai. Whai wa toi matalo nei tae au manuia le nei aso. Whai marolonga e motu